大家平安，jauh-jauh tujuh kajam naman, nama kajina na sulivat. Saka tujuh kajam naman, orika supi na kai no cemas imazai to asenai. Imazai to adusapuru katu tiro asulatan, imazai to ita karan patu unuma karan. 诗篇23篇1节到6节。cemas ro pa uji-uji dan nuakan nekanuku kinauran maru pa azavan nakan pitwa na meredep papa ujipan diakan akan pasatwa na sulivata saskazan ilaviavi tua izwa zalum pana papu picuran akan tua vakwan picur sikirain akan tua ki eces ni maju temiak makatua nangwa papa kazuan kumali ta jemabat sakan makatua si pacaca ya beriluan ini kakena markut ayatwa na kizang sung dan noken aku cemas asu tukuzan su si tiatiak dan noken asu tukut su si lakev dan noken i te ayau tuaku ala su linakevaken sasu padiran akan tuaku mangwaan su karvain akan paru na masam pazangara ala sasu pelui aku kupu tua tate keran tusa i kacawan akan uri i tanuakan asu kisnai kato asu kiliwak pada parau-rau sake dalu zua-zua i tua asu wuma pada parau-rau aicu kai nuat cemas satu处asini pupatarvan tanuten 最美的是关系最美的是关系近日台湾虽少有人因信耶稣而受家人胁迫但仍常听到基督徒分享家中只有自己信主想跟随耶稣却感到孤单若夫妻中只有一人信主那种孤单更是深刻因为信仰中最大的喜乐与盼望另一半无法了解有些兄姐甚至因此自问为什么我信得这么苦不过我们当反过来问为什么这么辛苦我仍愿意坚持信主吗答案是因为我们是主的羊主是我们的牧者愿意为我们舍命我们认识主所以要听他的声音信仰有时并不需要我们特别做什么见证重点是我们知道自己属谁知道自己该听谁的声音坚定信主就是最好的见证Sinaya tutsua kajaman-jaman asini pasamarau asini para loy tanutin 最美的是关系 sa tutsua kajaman-jaman asini pakina menimtanutin 主是我的牧者我要听从他跟随他 Sinaya tanutin tutsua kajaman-jaman aruta kinumin saka kainuli天父上帝我属于你求你使我认得你的声音快跑跟随你而不是跟随世界的声音奉主耶稣的名求阿们 Mali-mali tutsua kajam-jaman nama kajina misyaselang sumupu kilaroy tuamana pazaze katenota cemas latapina enen saka latinana mangwa toi cuaca sinupu tutsua kajam-jaman pazaze kateno cemas ayakana papu picul tisuna tiaken saka latinana suliva tutsua kene adavan 大家平安。